This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Kipulet kibala penlongi kicing toket lo kicing syak penyap raja raku banshi haka kurim kasonam kila yok ban puli ki message ki bagi keren bar Raj Kushwaha haswa ban rak toket yu Raj Kushwaha kipulet kila yok ban toket yu haka bola pla bak sonam kala pak daga message yu hak handru trik jomang ajab san sngi hadian bakladab ya tho bat ong bakani ka plan ka bak sonam kladab bat pengkre aswa ban ya tho yu raja Hakani ka message ka sonam kala kular yu Raj ban penlong ka kum ka thai yablok khrang bu kpa jung ka ai jing muncur pakan ya tho bat u nalor ka tala ong bu sonam kala pengkhre bahai ni kam bu ka thmu ban penyap yu raja dak ba penkam ru i ka pisa jung u hi kinong penyap yu raja kila phlaru bu sonam kala hukum ki ban penyap bat ai san pho jar kum go boina bat hakasngi ban pendap ban penyap yu raja kala kular siu ar pholak tengka Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki batay kamet. Namar kata, habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jingki marbam, kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Rak Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya